Bangalore Hemalong Liphan Karbi Anglong Press Club Dipu Press Club Maipu Mate Karbi Anglong along Kechang Klong Tok Bang Morsing Rompa Tuna Chini Ala Yuris Kialang Li Karbi Wachang Le Song Dami Konchun Bang Alang Li Penan Wachang Li Asong Keja Pondet Kali mereka hangat mana mereka hangat Pokemon long mata lang kita penan kecara 1986 sampai kan orang tapi nang kuarta mialang li lahai ketok kelang long na tum sosial media long tapi mialang li nana arni pen lang li hang masih isi paper lang li jongku pala na tu macam itu solang do tapi nang kuarta mialang li non bang kenang tu muai lo itu press club mai Nasi Morsing Rompa ini alang li my travel memories alang li mun bidek Bhraman Smriti Kitab pasal alang li kupon alang li Liphan tempat kupon alang li ladet kali non alang li Tok Bang arku kaceklem kaksir kiapan alang li sia kitab alang li Tok Pon kapre-kapre ke nala tum chini lo Karbi Anglong mereka yang ngapur ke mualang tok lo Karbi Anglong rasiti jihah lapen Karbi Anglong political history English pen tok lo lapen Assamese pen tok lo lason data se alang li penana kita balang li penan tok mono Karbi Anglong arar pan ki sia set lapen ke Karbi Anglong lapen Assam lapen India pen tan kita UPP experience mah pipian li gitu mah lah angton alam lang li isi idea sana lang li si bisi lang li lahai cetok oi si lang li si kapiklang alang li my travel memories si book salang li kapiklang ki si lagi lapsu balik lahai bangke hang ta hong dam foreign na pik lapang politics man me ko ni dam pikan 30 plus a country dam lo politics lang sungse ko kita lahai ni tame lahai so kamat ha kapang sik kami naso sayang deng claim nang ji do de momo dai si moili naso pure theben chi udet pen office te me arnam lang det pen office de momo da lahai hon dokok po along kapre country along kapre pure thelong ki juidam naso apur ki mo bang ki alang li lada alu thui long si tok jir pentak pulo lasi lasuk nili anang pang pulong forke press club mai pu Morsing Rompa phan alang tok bang no Morsing Rompa ka hai pani ni aklong ben churu lo lason thata si lason Karbi Anglong hong ke da matum anta me lason ka pek lahi phan ni ta chuni ni lo tapi alang ni lo laso asang deng kedeng pon thega pada alang li lo arnam da mikai kita me pecara program na papen alang li ansu se Karbi Anglong ben chenglo ang tan ben chenglo papen ke kapre ga dim da me alang li ta pon ko son da se ko son thot asang deng pedeng pon ber dia pan se dili yang program ila siga arnam me juwe ang tilo alang li la son asang deng ke Karbi Anglong non ki thurmia wi tum pandai si ke than pon kapachini isi asa yang denglo lah masih tabang ingat long kana lang likan ni juru partik sa son da kasi ui gimi tum penan hong kedam foto lai tum tabe la son kachang on thek je pan ni chuni rilo la pen kicheng si ang denglo la je my travel memories pula so luthui bang ke joka tok tilang mon Karbi Anglong ke jadi tum long lo bache ke tok ke rongbong terang Morsing Rompa cerang penceng lok, mana sorry ti penceng lok, Dharam Singh teron penceng lok, Longkap teron penceng lok, penana bang puang pi tungge tok bang tung lok sita, jalang li hong ke dam pen, Karbi Anglong penang tan ke dam pen, akapre ka dim ki juidam, laso alang li ki juidam laso, purki mola maputhak tok jir pen rarphan, kapachini bang ke komping lah, bani abedat lang pusini li kacini jokta belang bon asalang Liphan ke ilmu Karbi Anglong arang hoi pen ke lang kan ya long pen jasa mungkin lanon
karbi itu mutan nong win biting stop tekan pengen sih mana itu nong sih kitab ketok ni hamam kalian ni lihat pang dak ponok ya dia Karbiang Long autonomous council sih kan loan and pilot belong te CM relief fund pen nan kera belum dia fund di kaita ka sik do la pen ki kera belum dia fund ni kamatha pon dolo la pen rab dun bom no tok bang te mana ta khela la punai betul football khela la kana tum na machi lo la ke Assam long ke I League 3 tapatu dun long cheng ke la ke Karbiang Long Morning Star football club ya aprang proposal tar dun lake direct hola tumke qualified kali lapen ke Guwahati hola da Guwahati club ta aprang dun lo lapen ke hoda Guwahati SP club ta dun lo hola tumunta me ke dun lo ke direct ra tumke ke nam sida non bangai Karbiang Long Morning Star ke lake qualified la so aprang Northeast football championship to I League ki dulong dia pa pala so long man se champion lo Karbiang Long ke na tunda chini lo Karbiang Long Morning Star football club ke na si non man ke ilitu la I League 3 long hoa group do hala ho di me tangai lo tumi tangai pen ke Karbiang Long Morning Star isisia agroup long pen ke phone bang ni tim ni player lo la tim ni tu mesti tim cap non patu ko la patu pe non ni phaing ko yang ni pen si cheng mo la pen ke da Karbiang Long Kasa Stadium Karbiang Long Sport Association la so patua klam long si la tumta da ki biji phansel la tumta kamatha pom non la second round pa la lo pulang qualified lo pulang tengke I League 2 patu long ko non ke ni daring koi pen si cheng po ni phaing koi pen cheng po la cheng det pen api la tang lo pulang te ako I League 2 bang qualified po I League 2 yang se hajar lo pulang ta angke I League long patu long ko India ke top lo I League Indian Football Federation ke ala si recognize I League 1 ba non ban ke I League 3 lo I League 3 ban itu yang se hajar lo pulang ta I League 2 da I League 3 ke hayal lo qualified lo si kat podomati long pen hinini tim po memories mur bideh bhramonor smriti bangso kitab ini Karbiang Long Thomas Conciliasi make hai liram long hang ahin pen itu bono bare mili toka kitab lo laso kitab penan ini non taksir ke paket bak mili kitab tok poni lo lapen laso kitab bangke isi bilingual kusi lo English lapen Assamese la kadu we readers tumhanta ise convenience afansi hinia language ta laga thapon tholo pen laso kitab ador bangke 500 la pen laso kitab kiping ke Guwahati si pinam lo la pen laso kitab jase met ke topon alam thibang la puhelo lili country ke bak foreign dam lo woi phiti me Karbiang Long bong la foreign ti juidam adak pen ke long experience la sun madu karbita tok te pinam kitab pe kasi ni matha tenge ni bak si first lo la pen laso kitab dong nili foreign country long nili kupilo experience ke long laso experience ke share je fancy ni jaso kitab ke tok la pen foreign country long nili thedam long lo la dak country tinda currency kapre currency pima la pen driving side ili tu India ke driving side ke right side sida kidam nahi ka na sida Vietnam ke la just opposite gari driving side ke left sido la pen towar long bagai right side sidam nahi Dubai da son thori sida South East Asian country an ke maximum ke ili tu India son asinon South East Asian country an ke ni kidam si ke ong lo kidam de ke jasemet ke China la pen South Korea dam de lang ni lahai country long a country tin sida me currency ka break driving side ta ka break la pen hala dak kichu hai food cuisine food item ano tin si kichu ka break me Japanese tu mangke berik joche biryani dog de la pen masala ning dog de la pen sinia ning dog de yo son se a country tin ta kichu ta ka break la pen a population ta ka break la pen a culture ta ka break lahai kadu ko experience panggu si neli la su kitab tong
si laso kitab purhilo pulutangte ratatum asapur bake knowledge longjima pusi nili matha kasi nili bangsu kitab ketok pon ke paklang pon alam theke lahelo labang so kitab dihina mo kepada nang jungjung kan mama nili jungjung pen ama dihinahin kom re masih nili pakai kau baksi printer lah masih mau pinang li tunda nang serap dun tundang te kitab apa papat pak karusi pak karuni pak suri si pak printer nili Orang cerita so kitab long bosa langsung kitab hala Roy Bekari opposite है मातृ बुक स्टोर को long ladang long di अच्छा संटे नॉन ओ इमी तुम के किताब कपूरी तब तो पिलो किताब जगह किताब तो पिलो ता ना नॉन ना लिसों ना बैंक के जे असोन किताब पेंसन किताब तो पंजी में माथा बांगी दस नॉन नॉन इमी तुम ना लिही में कपिलो के पंजी le alang li tumta kadong le phange jor ke alang gali sita India angbong sita me hadi kafe adim juidam pulutang te laso experience rat phansiar nai pulutang te kafe ke tumta knowledge long pur mati kidam thek thei dum tumta lasi nili pui ki juningri ji ye nongo ki juidam tum anta ami thang knowledge share nang ko এই কিতাপখন লিখিবলৈ আপুনি এইটো ভাবিলে কেনেকৈ মই লগত প্ৰথমবাৰ যিহেতু মই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 10টা কাণ্ট্ৰি মই ঘূৰিলোঁ কিন্তু কাৰ্বিআংলঙত কোনো এজন লেখকে ভ্ৰমণ কাহিনীৰ ওপৰত কিতাপ লিখা নাই ফৰেনত যোৱাত মানুহটো বহুত আছে কাৰ্বিআংলঙত আমি হিচাপ কৰি উলিয়াব নোৱাৰোঁ চবেই মনে মনে গৈ মনে মনে ঘূৰি আহে কিন্তু মইতো মনে মনে যোৱা নাই মই সকলো অভিজ্ঞতা মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তাৰ সংস্কৃতি তাৰ কালচাৰ তাৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভিং চাইড তাৰ কাৰেঞ্চি কেনেকুৱা গোটেইখিনি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক মোৰ কিতাপত মই সন্নিৱিষ্ট